ahente zatahira omubwire bw'akabwibwi akeri izoba eryahati abantu abarukuhingura emitwaro 5 baba baheze kusimba enyiriri omwe ahandijo okuinamira omutumbi gwa Papa Francis omushaha abirnina ezitwatera omugongo obwo gwaheza kuretwa aha kereziya rugatwa eya St. Peter's Basilica. Papa Francis akatayayira amahanga 68 omu myaka 12 eyamazire ahabwa Papa agarimu nka Uganda omwaka gw'2015 yatayiraho Brazil, Jordan, South Korea, Bufaransa, Buturuki, Cuba, Amerika, Kenya, Misiri na Nagandi. Benji batwire nibebuza ahabwenchi yayanjire kutayayira owabo omwihangirya Argentina ari ahabwa Papa kandi byatayayireho omwihangirya Chile erereheihi na neihanga erya Argentina omwaka gw'2017 akabuzibwa abanyamakuru ahabwachi atarukwenda kuhikaho owabo yabagaruka mungu akamara emyaka 76 omuri Argentina ekyo nikimara obwo ensi yona eri omukumucurira Papa Francis ryo eihanga erya Isiraili neribirebesa akatanta kerisho eki barukukora bakasimura na n'obutumwa obwo kumuyagira obubabire bateire aha mukutu gwabo ogwa X obuyafa eshahanche aharwo kubanza orwesabiteje ekini kirebeka kuba kikozirwe ahabwo kugira ngo Papa Francis aketa ihanga erya Isiraili abajahambuki ahabwo kurumba abapalestina baba Hamasi omuri Gaza omukwi 11 okumwaka gw'2023 ebiri omukiramo kya Papa Francis arukuza kuzikwa kwosha nyenkyakare akashabangu azikwe aha kereziya eya Papa Basilica eyomuhikirire Mary Major eyeyira eri omuri Roma ahiyabira atandikira esharaze ezokutandikana nezahamuhero ogu ebyahandikire n'orukumurwe ashabire kuzikwa omukituru nk'abantu babutosha bahandikeho izina rye Franciscus lyonka. Aha mikoro yo kuzika Papa Francis Kardinali Emmanuel Wamara hamwe na Archbishop Paulo Semogerere kurugo muri Uganda nibo barukutekatekwa okubaho. Aha byo kutorana Papa omusya orukiko orwa conclave ba Kardinali 252 abaruho 130 bonka nibo barukwikirizibwa okutera akaruru abahingwize emyaka 8 tubarukwikirizibwa. We Papa Francis atakafire akasigatora ine ba Kardinali 108 ahari abo abarukutorana.